Selamat datang di Room ABL Abu Abdullah. Happy weekend, Abah Jabir, Abah Abdullah, dan Mami Ida. Sukses selalu ABL dan diberikan rezeki yang banyak. Sehat selalu dan diberi kesehatan buat Abah dan Umi. Welcome to Room ABL, Abu Abdullah, and happy weekend. Terima kasih, next time jumpa lagi di Room ABL Abah Abdullah.